Durus medala ratu ida yang medari mendingannya lo bus ngerangsuk busana dan demang tari rap-rap gumine tuh sangkane ragu ada sembani baknya saya pesu ayo dulu sama si doa nyemot ening walu nado kayu makin jin sedan sedemit gaman tunya sehan nyemot ening walu saya bisa jantung dedemit kejang nanti ancang do sing ada bani apaan bersama wis anugerah dening walu angiwi dening anugerah yang berang jelakan manfaat anugrahan dini benunas langsung kinda yang mentari yang balik saja besakti saja tuh. Oh, iya mangke beri perayo yang jatuh bejir dan yang waduh. Aduh bejir. Lilu nak gede nih masakan ampura dia masih lo niki tanya dah matimpuh menjepit Adalah kayak makin isi pemikiran kayak mang. Singa bango ketiang dijong meruruh. Cedanin anu mareng telengen cedra kayak apa di setro tanya nanya nyan nyawangi di setro. Nyan. Ye lihat bari tu nyan. Sadro sanya berawi. Kayak apa? Dewi Durgo. Tapi Binawo. Ngeten dah dereng ayen. Caling si misi. Ojo kok kita banyak ada yang Nenta ni kau caling tu jauh ni kau kena ni. Yang ayang mencaling. Tapi Binawo. Wih mau Binawo besar. Bedik. Lihat yang kau nak lingsin mau bawa kini belum? Singan itu, jangan li. Ada yang kenapa? Singan niki dijangnya nak niki lipi napi niki. Adi bungutnya berdua niki. Katakan ni pun tahu. Oh niko. Oh kentang. Nggih. Aram? Ya. Ayo manggidut uri lampak ibun tahu. Inggih ya dengan sambut ke titiang wadang ngiring semar kanangan paling muda yang medali. Apa nano ya Ki Karno Sarjo Karyo maring ibu. Nggih.
kedatuan nangnya rap ngomong ledang kayu ni dadane ai sajan lo dong dewo ratu maafin awak di tiang ratu Dayang Betari medas sekali semang semendalangan palu muda yang Betari ketagilan antuk titiang munabi jawentan bawasan yang kepingin jadi kemandalang durus-durus jalan titiang wacana mana titiang sahuning ring paini kanangan palu muda yang Betari patut kadigi atur ya sarai mangda titiang tata sulit ring kayun bang kocok dewa kayu mangki bunda maafan anakku Ratno mengaling arahnya ingin eling sayuak tiangan palu muda yang Betari ring paindekan idayanak tenasa puniko sido yakin anakku Ratno mengaling kewangsul dening mati ketatuan dewa ratu aku niko sane matiosan dadau dananangan palu muda yang Betari sana manggil santukan idayana kewangsulan saking kadiraja sapuniko mapana dosido dengah meme ingih sapunapi punika ratu orto di jalane orti madan di pisagro ingih wanta patut yen memene bisa madan ngelia ngelarang ane madan darmo wiji panahne apa wit Kendan. masih ngelia kendang raos di margi kedo dengah meme niko sane mawinan sungsut kayu nangan ane ngerana yang keduk itu kena meme nak nutur di jalane yang meme ane bisa ngeliat panaknya pasti bisa ngeliat inane lele apa yang mana tuh di rai yang ini ane lele sing kawan sing panaknya jelek sangkale yen ijo saja piwang Pelih ane madan ngerti Pelih madan mau piaro yoi pianak Tadi sebab tadi susut satu kanino ingih makin asa puniki ratu Dayang Betari kayun-kayun endumun ring paindikan idayana ring dijo minap kekirangan paling yang Betari melaksana dikiring bemargi niko dumun kayun-kayunan dumun ratu Yen raos pelih dong sing adok Yen kopi kayu nang iwang tusing Yen mawin buko kedo meme bisa ngorang Mapan doke uli doke tidak nggih Masamayo maring akan meme Buku doang nggih Pangsido dan meme ngadang ngempu yo ipiana Pangsido mangane madan pebrajangan ane bener Pangawang bener beli nggih ado mantap patut niko mawinan ngan balung Dayang Betari ngician pewara-wara keng idayana kena sapuniko Yen raos pedewe kang meme saco blian orang beli dong tuse nggih Mapan dijaga dua madan gelaran Ruo pinedo jelek kelawan mengaselam kelawan putih Sajo memang ngelarin ane madan Meladah angiwi dari penugrah yang berau ingih wanda patut ratu makin sampun ya sapuniko makin sapun api kainangan paling gede materi sani makin Mapan buko kene ingih
yen raos anake bisa ngeliat yen sing ado madan serano yen sing madan biuto to kapan anake bisa walet pane madan bisa ngeliat Inggih waca patut. ne saat mako jane ado madan kojalan saat mako pengwalas memeng laren ane madan darmo iki ngelaren lagi uke kuko jantik Santukan angan palungan yang matahari menduwi punika sasaput napi kebisan dan sapunika niko nggih mangkin alasan sakit hati niko dan sapunika do pelene anake madan-madan ini waca patut jane ragot reksang pedewek yang benar bermajalan yang luung bermelaksano sinak luung masih inggih waca patut ne ado saat mako titi pengancan ane tut meme buko jane sing jadolen ngelarang ane madan darmo inggih niko sujatin nyane sane kelarangan palungan yang matahari sane mangkin niko angin alasan sakit hati nangan palungan Rahman Dio ayo panggil walu nator ning mesti anak kelapa merang di mana lain ini harapku ya wang bong tepat sing titiang wah ayo makin tuturi lampak ibu tuh bujok kemarin celangin setro inggih panugrah ngiwi dening panugrah yang berawi sida pandepang rupuk dening jadak kediri inggih mangga bersedaya ngurut jagat diri aja tanah sapunika